Teniski pozdrav svima, vaš trener Daniel je ovdje. U ovom videu pokazat ću vam dvije različite vrste držanja reketa u stolnom tenisu. Držanje reketa još možemo nazvati hvat. Postoje više vrsta hvatova na koje ćemo sada obratiti pažnju kako bismo iskristalizirali neke ključne, bitne stvari za osnovne udarce u stolnom tenisu. Postoji puno različitih kombinacija hvatova koje možemo koristiti kako bismo prilagođavali reket u svojoj ruci za različite udarce, ali ovo će biti dva osnovna koji će vam služiti da od početka naučite funkcionirati na način da ne držite reket stisnut u ruci kao sjekiru. Čak ni sjekiru ne treba držati prečvrsto, nego treba biti labava kako bi se mogao postići efekt bića kada ju koristimo. A isto tako i sa stolnim teniskim reketom. On treba biti fleksibilan u ruci i treba biti pomičan, ne čvrsto stegnut i stisnut, jer onda će cijela naša ruka, sve naše tetive biti ukočene, izgubit ćemo osjećaj, izgubit ćemo kontrolu i izgubit ćemo snagu koju možemo proizvesti. Zato je bitno da hvat ne bude nikada prejako stisnut. Postoje dvije osnovne vrste hvata i jedna služi za izvođenje backhand udarca. Backhand udarac je udarac ispred sebe sa ovom tu stranom reketa, znači sa stranom reketa koja ne gleda prema našem licu kada stavimo reket ispred sebe. I postoji druga vrsta udarca, a to je forehand, kada igramo sa ovom tu stranom reketa na kojoj se nalazi naš palac. I te dvije vrste udarca se mogu izvesti oba dvije sa nekakvim srednjim hvatom koji smo prikazali u prošlom videu, ako držimo fleksibilnu ruku. Međutim, puno bolje ćemo ih izvoditi ako napravimo jednu stvar, a to je da prilikom tih udaraca prilagodimo svoj hvat ili držanje reketa za taj udarac. Da bismo efikasnije držali reket za backhand udarac, što je potrebno? Potrebno je iz ovog neutralnog držanja koje smo pokazali, gdje reket ide ravno sa našom ovom linijom koja se nalazi između kažiprsta i palca, da ga malo povučemo prema, ovoj strani koja je od nas, prema kažiprstu, da reket povučemo i da vidite sa ove strane što se onda događa. Naš palac završava malo više gore na reketu i dobivamo jednu posebnu stvar koju možemo raditi sa palcom, možemo ga dizati gore i dole i sa njime zapravo kontrolirati bolje lopticu i taj palac će nam u budućnosti koristiti da možemo čak i dodati snagu u udarac sa njim, tako što ćemo ga staviti na ovu gumu, na ovu stranu reketa i pogurati, dodati dodatnu inerciju kako bi se loptica jače kretala prema naprijed. Ali to su neke napredne stvari. Bitno je da shvatimo da iz neutralnog držanja reket povlačimo malo na ovu stranu i naš palac završava više na reketu i dobivamo backhand hvat za backhand udarac. Drugi hvat iz neutralnog koji držimo na sredini i prebacujemo malo više na forehand hvat. Forehand hvat bi trebao biti više neutralniji i hvat koji ćemo koristiti za forehand čak uvijek može biti i malo backhand hvat, ovisno kako nama osobno to odgovara. Znači, od onog neutralnog hvata u kojem je linija reketa ravno sa našom linijom koja razdvaja naš kažiprst i palac. Znači, iz tog neutralnog držanja forehand se može igrati, ovisno, različiti igrači to različito rade. Možete igrati sa malo backhand hvatom, znači malo povučenim reketom prema kažiprstu. Dakle, linija je malo lijevo od sredine. Isto tako može se igrati i sa linijom malo desno od sredine. Znači, ovo do ovog je raspon u kojem se efikasno može igrati forehand udarac.
ovisno o vrsti zgloba kakvu igrač ima, ovisno o individualnoj potrebi pojedinca, zato što nije svaka ruka ista i neće svakome osjećaj biti isti i neće svaki zglob biti jednako efikasan, jednako fleksibilan sa identičnim hvatom. Zato je važno shvatiti da u stolnom tenisu postoji ta određena fleksibilnost u tehnici gdje svaki igrač mora naći ono što njemu odgovara i prilagoditi svoje držanje reketa i sve ostale aktivnosti u ovome sportu tehničke svojoj fizičkoj konstituciji. Ne postoje dva ista igrača. Od svakog igrača možemo uzeti nešto i prilagoditi sebi, ali nemojmo biti ničija kopija, jer ako želimo izvući svoj maksimum, trebamo biti i maksimalno prilagođeni svojoj individualnosti koju smo dobili rođenjem. Tako da iz ovog videa želim izvući samo još zaključne dvije poante da zaokružimo sve. Želim reći dvije stvari da sve rezimiramo. Postoje backhand hvat koji je malo povučeniji prema kažiprstu. Postoji forehand hvat u kojem je linija naše ruke između prsta, kažiprsta i palca desno od linije reketa. To se zove forehand hvat, ali mi svoj forehand možemo igrati i sa malo više backhand nastrojenim hvatom i tako ćemo čak i lakše moći mijenjati, a možemo ga igrati sa forehand hvatom ovisno o tome kakvu vrstu zgloba imamo, u čemu se najbolje osjećamo, u čemu nam reket najbolje leži u ruci i u čemu nam je zglob najfleksibilniji. Dakle, backhand hvat, s njim se može igrati i forehand kada ga prilagodimo, i forehand hvat koji služi isključivo za igranje backhanda, sa njim ćete jako teško igrati backhand jer će vam ruka biti potpuno ukočena i jako teško ćete moći izvoditi backhand udarac efikasno, nećete imati zglob na raspolaganju koji će se moći dobro savijati da biste izveli čvrst udarac. Toliko u ovom videu. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, ja sam trener Daniel, stojim vam na raspolaganju, slobodno postavite svoja pitanja u vezi stolnog tenisa u komentarima. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se.